Bos cabe, bos wedus, mantan majikan tak? Bos wedus. Spesial sekali buat Teh Anissa sayang, Mami Sylvia Manda bos Bandung. Cia spesial bos Putri AJS. Asik. Rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran kawasin aduh akosim sangke memang bu minuman akosim alesane akosim diajak batur meleka akosim Teh Anissa sayang pegat pisan sampenan entok tanglaki bulan rima pokatan wis kudu akosim entok anak ke akosim bulan rima akosim bokatan wis kudu ne akosim balen maning akosim angger kanya sing dingin tetep bae gawe saning bae Mami Sylvia Manda bos Bandung.
sampenan entok talat ke wong lanang kula trima bokatan wis kudune balen maning angger kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa ning batin